raise his own church. Харин эрх чиглэлүүд тэр хэрхэн өөрийнхөө сүмийг гаргаж ирж And байгааг he will invite us to be a part of that church. тэгээд тэр биднийг яг энэ сүмийн ажлын хэсэг So болохыг in урьж these болно. days we have together, Энэ өдрүүдэд хамтдаа цуглаад God has to work. Бурхан ажиллах болно. Amen. Амен. Are you ready to let him work? Тэр ажиллахыг нь та Be зөвшөөрөх ready байсан to байна let уу? him work. Тэр ажиллахыг Let him do whatever he wants. Тэгэхээр тэр юу хүсэж байна тэрийг хийх. We have to stop deciding for him. Бид нар түүний өмнөөс шийддгээ болох ёстой юм аа. We have decided too much and too long. Бид нар удаан хугацааны турш олон Now зүйлийг түүний өмнөөс we have to шийдэж. let him do what he wants to do. Одоо харин тэр өөрөө юу хийхийг л хүсэж байна түүнийг хийхэд нь бид зөвшөөрөх ёстой. For so many years we have done things Олон жилийн турш бидний хийсэн and we зүйл. ask him to bless what we did. Бидний хийсэн зүйлийг өрөөж өгөөч гэж гуйдаг байсан. Listen, this is changing. Харин энэ өөрчлөгдөж Now байна гэж he бид will хэлж do things байна. Одоо тэр юмсыг хийн. and he will ask us to bless what he does. Тэгээд өөрийнх нь хийж байгаа ажлыг өрөөхийг тэр биднээс хүсэж Things will байна. change in the years to come. Тэгэхээр эх жилүүдэд юмс өөрчлөгдөж байна. And the Christians will be shocked. Христчингүүд шоконд орно. It will be a difficult time for Christians. Христчингүүдийн хувьд маш хэцүү байх болно. Not a difficult time for the world. Дэлхийн хувьд хэцүү биш. The world will do well, Дэлхийн яахчгүй but янзаараа the ямарч church байна. will be challenged. Харин сүм бол маш Because хүчтэй God is going to юм. do what he wants to do. Учир нь бурхан юу хийхийг хүсэж байна And түүнийг he хийж эхлэх will учраас. ask the church to bless him. Тэгээд сүмийг өөрийнх нь ажлыг өрөөхийг тэр хүсэж He does байна. not want us to do certain things and ask him to bless us. Урдих шигэд өөрсдийнх нь хийсэн зүйлийг өрөөхийг тэр хүсэж харин God өөрийнх нь хийж байгаа зүйлийг өрөөдөд will өрөөхийг. come to the scene. God will come to the platform. Бурхан яг үнэхээр гарч ирэх болно. And God will do what he wants. Тайзан дээр гарч ирээ тэр өөрийнхөө хийхийг хүсэж байгаа He зүйлийг will хийх not болно. ask me for my opinion. Тэр миний би энийг хийх үү яах вэ санаа бодлыг He асуухгүй. will not even ask me for my advice. Бүр миний зөвлөлгөөгч асуухгүй. He will not even ask the pastors for their opinions. Тэгээс паструудаас ч санаа бодол асуухгүй. God is going to do exactly what he wants to do. Харин тэр яг юу хийхийг хүссэн яг тэрийг хийж эхэлнэ. And the challenge will be on our part. Тэгэхээр бид нар яаж вэ? Үүгээр нь маш хүчтэй соригдно. Do we join him in what he does? Түүний хийж байгаа зүйлийг нь хүлээн зөвшөөрөл түүнтэй хамт явах уу? Or does he have to join us in what we do? Эсвэл тэр өөрөө бидний хийж байгаа зүйлийг өрөөгд бидэнтэй хамт явах уу? This day is over. Тэгэхээр энэ өдөр бол God дууссан. will not anymore join us in what we do. Ямар өдөр вэ гэхээр бидний хийж байгаа зүйлтэй хамтардаг. He has done that for 2,000 years. 2000 жилийн турш тэр бидний хийснийг But өрөөж ирсэн. that day comes to an end. Харин дуусгар болжээ. Now God will move. Одоо бурхан хөдөлж байна. God will speak. Бурхан хөдлөх болно, God ярих will болно. do things. Бурхан юмсыг хийх He болно. will not ask you. He will not ask me. Хинээс ч асуухгүйгээр тэр хөдлөх болно. He will not ask the pastors of Ulaanbaatar. He will do it. Тэг. Улаанбаатарын паструудаас асуухгүй тэр зүгээр шууд хийнэ. And he will expect us to join him. Тэгээ биднээс юу хүлээх вэ гэхээр өөртөө I will хамт make- байхыг хүлээх болно. That will be a shock for Christians. Энэ л яг христчингүүдийн хувьд шок. That will be a shock for pastors. Паструудыг үнэхээр шоконд оруулна. Because until now, God always joined us. Учир нь урд нь тэр үргэлж бидэнтэй хамт Because явдаг he's байсан. so merciful. Яг л тэр үнэхээр He's such a нэгүүлсэн. loving father. Үнэхээр хайрладаг эцэг учраас But the things will change now. харин юмс өөрчлөгдөнө. He will do things. Тэр юмсыг хийн And we will have to join him. бид нар түүнтэй хамт байх болно. Now this should not be a new thing for us. Бидний хувьд энэ шинэ зүйл байх ёсгүй юм. Because Jesus has been very clear all the time. Учир нь Есүс үргэлж маш тодорхой хэлдэг We байсан. should not be shocked. Бид нар уулнаа шоконд орох We ёсгүй should not байхгүй feel юу? challenged. Бид нар уулнаа нэг соригдоод байх We should ёсгүй. not feel shaken. Бид нар ингээд сэгсрэгдээд байх Because from ёсгүй. the very beginning, Учир нь бүр эхнээсээ Jesus was very clear. Есүс маш тодорхой He хэлсэн didn't байна. hide what he wanted. Тэр юу хийхийг хүсэж байгааг What муухай did he say from хүсээгүй. the first beginning? Хамгийн эхнээсээ тэр юу гэж хэлсэн бэ He гэхээр said, тэр ингэсэн. Follow me. Намайг даг.
Ингээд болно шүү. He was clear from the very beginning. Ямар тодорхой вэ? Эхнээс He анхнаасаа. didn't say, we'll find out. За яг хөө тий бодож байгаад He болын said, гээгүй. "All right, let's work together. За яг хөө хамтдаа I will follow you, you will follow Би me, we чамд will talk, заримдаа we will дагаад find чи out. намайг заримдаа дагаад тэгээд ярилцаа тэгээд дараа нь I will give you some ideas, you will give me some ideas, би чамд зарим санааг өгнө харин чи надад and I will talk with my father, we'll decide." тэгээд би Okay? аалтайгаа ярилцаад яг No. зөвшөөрөх хэсвэ. He said, "Follow me." Харин Есүс яг гэсэн юм намайг даг. Period. Ерөөсөө тэгж хэлсэн. Are you with me? Ойлгосон So тийм. Jesus was very clear from the beginning. Эхнээсээ л Есүс тодорхой байсан. He didn't say, "I will follow you." Би та нарыг дагна гэж тэр He хэлээгүй. didn't say, "I will seek your counsel." Би та нарын зөвлөлгөөг одоо said, хүсэж "Follow байж me." гэж хэлээгүй. Намайг даг. Seek my counsel. Миний зөвлөгөөг I эрен talk with хай. my father. Би эцэгтэйгээ ярина. This is the earth of my father. Энэ дэлхий чинь эцгийнх юм. All this belongs to him. Түүн дээр байгаа бүхэн My эцгийнх. father has plans for the earth. Миний эцэг өөрөө энэ My дэлхийд father төлөвлөгөөтэй. has an agenda for Mongolia. Монгол зориулсан төлөвлөгөө I will talk with him. би түүнтэй ярилцаа. I will ask him his counsel. Би Есүс ярьж шүү. Би түүнээс And зөвлөгөө I авна. will follow him. Би аавыг дагна. And I will challenge you to follow me. Тэгээд би та нарыг ч гэсэн намайг Because дагаа гэж хэлж my байна. father and I, we will not follow you. Учир нь бит хоёр та нарыг You will дагахгүй. have to follow me. Та нар биднийг дагах ёстой. Jesus was very clear гэж Есүс маш тодорхой from the хэлсэн. beginning. Бүр ихнээсээ. So there is no reason why we should be shocked. Тэгэхээр уул нь бол бид нар шоконд ороод байх юм байхгүй байгаа биз? We are shocked. Бид нар шоконд орж I байгаа. was shocked myself. Би өөрөө бас шоконд My орсон. wife and I, we were shocked. Манай эхнэр бид хоёр бас шоконд After орсон шүү. years of full-time ministry, Бүтэн цагаар 40 жил when үйлчлснийхаа дараа when God began to talk like that, Бурхан яг ингэж ярьж эхлэхэд we were shocked. бид нар бүр гачин болсон. One day God came to me. Нэг өдөр Бурхан над дээр ирээд I was a full-time pastor. би тэгэхээр бүтэн цагийн I пастор. was doing well. I was doing well. Би маш сайн хийжсэн ажилласан. Church was expanding. Сүм бол үнэхээр тэгэл Young people were өсөж saved. залуучууд We аврагдаа. had a good time. Маш сайхан цаг People байсан. considered our church a good church. Тэг манай сүмийн хүмүүс сайн сүм гэдэг Good байсан. worship. Магтаалны Good prayer явцтай. meetings. За залбирлын Wonderful young цуглаанууд people. залуу сайхан One day хүмүүстэй. God came Тэгсэн чинь Бурхан нэг өдөр and ирээд he said to me, ингэж хэлсэн. "Philip, listen carefully. Филиппе сонс. Either you work with me Чи надтай ажил or I will move you from my way." эсвэл би чамайг замаасаа холдуулъя. I said, "What? Тэгэнгүүт багш алмаарад юу? Who are you talking to?" Юу нэ? Та I'm энтэй talking яриад to байгаа you. юм гэсэн чинь I Бурхан. said, "God, my church is Та okay. ярьж байгаа гэсэн чинь I миний feel зүгээр okay. байгаа шүү дээ. Би зүгээр гэдэг. Look at my young people. Та манай залуучдыг Listen to хараа. our worship." Та манай магтаалыг God сонсоо. said, "If you don't work with me, Бурхантай үргэлжлүүлээд чи надтай I ажиллахгүй. will put you aside Би чамаа хажууд дэс нь and I will find somebody else." Тэгээ би өөр хүн олно. For 2 weeks, 2-7 хоногийн I дотор was devastated. би бүр яст үнэхээр самуурсан. I said, "God, what do you mean?" Та яг юу гэдэг байгаа юм бэ гэж би бүр God гайхсан. said to me, "I will show you what I mean. Бурхан тэгээ юу гэсэн бэ? Би яагаад ингэж хэлснэ чамд I харуулъя. will not work with you. You have to work with me." Би чамтай биш биш. Би чамтай ажиллах биш харин чи надтай ажиллах болно. It was like an atomic bomb in my life, Энэ миний амьдрал зүгээр атомын бомб шиг л in my байсан. ministry. Миний үйлчлэлд It was like, what? God, I'm serving you. би танд үйлчлж байхад та юу гэж My wife юм and I, we яриад are байна. working so hard for you. Эхнэр бид хоёр таны төлөө хамаг юмар зориулсан хөлсөө. And God said, Бурхан хэлэхдээ надад "That's the problem. за энэ чинь чиний асуудал шүү дээ гэсэн баг. You are working hard for me. Чи миний төлөө I үнэхээр don't чармаа want хөдөлмөрч. that." Харин би энийг хүсэхгүй байна. Then God began to turn around things in our understanding. Тэгээд Бурхан бидний ойлголтын дотор байгаа юмсыг хөдөлгөж. Are you listening to me? Намайг сонсч байна уу те? So God has to work. Тэгэхээр Бурхан ажиллаж байна. I have to work. Би ажиллах ёстой. In these days, I will work. Би үнэхээр ажиллах болно энэ I үед. will talk. I will speak. I will explain things for you. Тэг би ярих болно, юмсыг тайлбарлах болно. I will tell you what God told me. Бурхан надад юу гэж хэлснийг би та нарт So ярих. God has to work. Тэгэхээр Бурхан ажиллана, I have to work. би ажиллана, And you have to work. бас та ажиллах ёстой. You cannot just sit and listen only. Та зүгээр суугаад л сонсох ёсгүй. You cannot just sit passive and just take notes. Тэгээд ингээд л итгэхгүй суугаад Your юм биш. spirit has to be active. Харин таны сүнс бүр ингээд босож Because if ирэх we ёстой. work well together, Хэрэг бид нар хамтдаа ажиллавал in 9 days, энэ 9 өдөр God can do more for you Бурхан таны төлөө than in үнэхээр 9 хийх months.
9 сар хийхээс илүү ажлыг энэ I've өдөр seen хийх that болно. happen. Ийм зүйл болж I've байгааг би seen харсан. people change in 1 week Хүмүүс 7 хоногт өөрчлөгдөж байгааг because харсан. God worked. Учир нь бурхан ажиллаж байсан. Because I did the best I could.